Assalamu alaikum Oşkar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Кара Таш айылдык аймагынын Калилин айылында турабыз. Калилинден ушул күрөң ат сатылат экен. Сиздерге маалыматын жеткирип өтөбүз. Нурбектин атын сатууга коюптур. Кандай ат болду? Мына чогууга болобуз. Бизден алыстабаңыздар, атка лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Мынакей Нурбектен маалыматты сурайбыз, эми сиздерге жеткирип өтөбүз. Нурбек, ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы, Нурбек? Саламат. Жакшы, иштер жакшыбы? Күрөң ат келиптир да жаныбар, Эми аттын бычымы мындай эмесине караганда кыргыз жылкысы окшойт, Кыргыз жылкысы. Карабайыр. Карабайыр. Өзүбүздүн кыргыз жылкы күрөң ат экен, Эми аттын маалыматын берчи. Жашы канчадагы ат болду бул? Жашы 4 жаш экен. 4 жаш. Жаңасы. Эми бөртү. Азын астын бөртүптүр, Эми бөртү. Жаңасы. Жаңасы. Бою канча чыгат? Кайсы жердин жылкысы түбү? Boyun tartmadık. 56-57 çıkış gerek. 55-60 aralık, 55-60 aralık. 4 kazığı taza, kazıklarını tartıp koyun. Taza. Hiç işi gemeleri yok. Hiç yemesi yok. Artık ek bir yağı eken. Artık ek bir yağı. Kavak kaşı jayın eken, Kaşı deydi. Attın hem ulaqtары qanday eken, topqa jıyınların tekşerilbedi. Yok, bunu ulağa salıp көрбөдүм мен özüm. Ulaqa salınmadı. Men algan adamlar aytты, ulağa garanti dedi. Ulağa garanti dep geldi. Beri kapırsan mı kaşkalarını daha görelim. Attın kavak kaşını joon jolpu, boyu jappas, kırgız жылкысын izlegenlerge tuğanlar. Ötkönde bir tayın tartıp etti geliyor, ошол ne oldu? Ol şu çıkan gün ele ketти eкен. Çıkan gün ele Özbekistan'a ketти. Bul em kayсы жерден geldi dedin? Күрөң ат çüydün жылкысы bu. Көкүрөктөрүн да көрүңүздөр. Çüydün жылкысы экен да жана нарага бурсаң мындай сорларын тартайлы. Жамбаштарын, чаткаяктарын. Кандай улактарга салынып чабылган ат экен эми Нурбек? Бул азыр эми жашта экен. Чоң улактарга чабылып эле эми чабып башташты. Бирок кирип чыгышы жакшы деп келди жыйынга. Чыгышы жайдын. Скорость жакшы. Чабып болушунча көрсөтүп беребиз, Бир ылдыйдан жогору кой бересиңби, мындай жылы болуп, чогуу көп болойлу туугандар, бизден алыстабаңыздар. Мынакей кеткен өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кой берчи ошол жерден, мынакей атты көрүңүздөр. Күлүк ат экен жаныбар. Шатырыктатып эле кетти мына ылайда. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, чабып көрүп акча санасаңыздар болот, ат жаккан болсо. Баасыны кандай айтат? Баасына да көп болобуз. Мынакей атты көрүп турасыздар туугандар. Нурбек, жеңил экен, Жеңилдик өтө жеңил экен. Камчы иштетпедиң окшойт. Камчыны керек. Камчы көтөрбөйбү? Мынакей. Бул кличкасы барбы аттын, жокпу? Кличкасы шоколад. Шоколад. Шоколад деп койдуң. Эми шоколадка бааны канча коесуң, Нурбек? Баасыны жақынырақ өлі екен. $2,500. $2,500. $2,500 кеми бар екен. Бизден алыстабаңыздар туугандар. Эми номерлериңи айтып өтсөң? 226 менен. Плюс 996 226 менен 68 10 номер менен байланышып бересиздер. Телеграм иштейт, Телеграм иштейт. Анан Роснага буну
Dağынан bastırış gerek ekan özçü. Hmm. Suv keldi. Жақсы суыған кәмірақ меңгеу екен, а? Kamrak mı bunu içine suulsa dağından жеңил. Дағынам жеңілдейді бұйырса. Мінекей туғандар, шоколадты біз мына Калелин айылынан тарттық. Ат жаққан болса Нұрбек менен түз байланышыңыздар, номерлерін жазып қалтырдық. Ар біріңіздерге ушундай аттар насып кылсын, саламатта қалыңыздар. Біз ушуну менен чыгалышыбызды жыйынтыктайбыз.